ngokweqiniso mina Dr Buwe Mhlanga ngokusiza kwami ngokweqiniso ngicela nonke South Africa nilalele ngiyasiza ngokweqiniso yabona amaphondo ngiwaphethe lawa akusinto ekudlala amaphondo ngiwaphethe lawa asinto ekudlala into yokuthi impilo yomuntu abaningi sebawathathile amaphondo ayawasebenzela amaqondana nempilo yabo ayasebenza amaqondana nomsebenzi wokuvula inhlanhla zakhe noma amabhizinisi noma isitolo noma lokhu konke kwenzayo lawa amaphondo lawa ngiwaphethe ayakwazi ukuvulela inhlanhla zakho ayakwazi ukuvikela abathakati ayakwazi ukuvikela abantu bakusonda abakhuluma kabe ngawe ayakwazi ukuvikela umuntu uthi ufuna ukudubula manje khuluma nophondo lakho kahle kakhulu ufuna ukuthi business lakho luqhubeke kuye phambili liyakwazi ukukwenza ukuphakamisa liphinde ukhulume ngemali ukuthi wena ufuna imali kade uhlupheka liphinde ukuyenzela lo msebenzi ukuthi lukulethele imali liletha kahle mawuna business leli uliyenzayo wena lukulethele imali nawe uphakame ube yonke into ufanele ukuthi ube nayo ngiyabonga angisho ukuthi special somaphondo lesi ukumkhombisa ngihlala ngikwazi ukuthi Dr Buwe makunika uphondo liyasebenza kakhulu ngoba bengibekile kokuqala saba nenkinga kancane kodwa ke sengiyacacisa ngicala kumnika enumber zame zithi 079 9 11 32 42 ngiphinde leyo nombolo 079 9 11 32 42 phinde ngumnike inye sibili ithi 065 674 8648 ngiphinde leyo nombolo 065 674 8648 inamba za Dr Buwe Mhlanga la tholakala kuzona baningi bayangifonela njengamanje wathi Dr Buwe sibone isithombe sakho sithi siyayifonela leyo nombolo tholakala ukuthi le nombolo ibanjwa ngomunye umuntu kusho ukuthi ufaka isithombe sami aphinde afake inamba zakhe lento ayikho right yokusebenzisa isithombe sami afake inamba zakhe aqole abantu ngesithombe sami mina inamba lezi ukuthi ningafuna ukuqolwa ayilezi ngisikhulumile njengamanje ngilezo inamba zami lezo 079 9 11 32 42 ngiyiphinde leyo nombolo 079 9 11 32 42 inye yesibili 065 674 86 48 ngiphinde futhi 065 674 86 48 ilezi zitolakala khona ke ilezo number mina ngitolakala khona mina Dr Buwe Mhlanga la maqola lawa athatha isithombe sami azenze mina ayi kubi kakhulu akundijabulisi ngoba wena mawuphiwe ngethonga lakini kufanele usebenzise isithombe sakho ulaphe abantu ngothonga lakini abantu bakwazi ukuphila nokuphumelela ulaphe abantu ngesithombe somunye manje kuthiwa ukuthi uyena uqolile kade uqole wena akukho right asiko ukuthi sonke thina singomaqola asimaqola sonke thina sinyanga ngoba kwazi okwancoliswa nemagama ethu uthi manje inyanga sisasebenzi kahle siyaqola abantu ngalaba jahela mali laba jahela mali yiko ukuthi bona abafuna ukulapha umuntu bafuna ukuqola umuntu kanti umuntu uhluphekile mayeza kuwena umuntu uyabona emuzini wakhe akukho right umuntu mayeza kuwena uyabona ukuthi empilweni yakhe akukho right mase ufika kuwena ufaka isithombe sa Dr Buwe Mhlanga phambili ufaka inamba zakho
umuntu mabona Ntombi sami uzothi awuyena Dr. Buwe lo. Ayibona into ya mina Dr. Buwe sengumdala ngikhulile. Ngiyayazi into ngiyenzayo. Angenzi into ningayazi. Ngiyayazi into ngiyenzayo ifuthi ngayifundela. Ifuthi ngayithwasela. Ifuthi ikulapha umuntu ngiyawazi ukuthi ngoba gula umuntu uphi umuntu fanele ngiwusebenzise. Lokho nginako mina Dr. Buwe Mhlanga. Ngiyakwazi ukuthi umuntu lo ngizomphilisa kanjani yini idingekalayo emzimbeni wakhe. Utakwazi ukuphila umuntu nomuzi wakhe nomndeni wakhe. Sonke abantu bazalwa enkulunkulu. Uyayazi ukuthi ngoba ngizele enkulunkulu kufanele nami ngiphilise abanye. Noma mina ngoba phela nginamuthi lo ngusebenzisayo phakathi komuzi wami nengane zami. Lo muthi loyo kufanele nomunye awuthole. Kuthi naye akwazi ukuhlala kahle. Ngicela ukuthi umuntu mase efika enyangeni la ithembile akuthole lokho. Kufanele akuthole lokho akuyele. Khona ukuthi ayigangi yakhona ka Dr. Buwe Mhlanga ngizophila. Manje mase afika umuntu uhlale ngaye. Angasaboni nokuncane. Angasaboni ukuthi manje into bengiyela kunqono ntathe ngiyoshisa lokho. Ngoba akunisebenzeli. Lento imbi kakhulu abalaleli South Africa. Lento ngikhulumayo lento lezinto senza abantu emhlabeni. Yokugijimela mali. Yokuthi manje kufanele ngibize 100,000 300,000 400,000 48 49 uyayibona into engekho. Akusho ukuthi abantu abakhokhi. Abantu bayakhokha ngoba nemithi thina siyayisebenza, siyayithenga. Imithi siyayithenga, sibuye silungise. Ngoba ngisho ukuthi siyayithenga ngani? Ngoba ngilana kufanele ngiphose imalawe umuthi ukuthi ubuye la South Africa. Kufanele ngithumele imali la enyanga yangale ikwazi ukungenzela imithi yonke le ngiyixoxe ibuye la iyokwazi ukusiza abantu. Manje ke akusisho ukuthi abantu abakhokhi. Kodwa kufanele umuntu ayazi ukuthi ukhokhelana. Kufanele azi umuntu ukuthi ngeleni kwaMhlanga. Yini hlupheka kwami nginakho phakathi komuzi wami nophakathi kwempilo yami. Abantu bafuna umsebenzi. Bayaya kaMhlanga. Mabafika kaMhlanga abantu bafuna umsebenzi. Utholakala ukuthi masomlungisela lo muntu loyo sewuceda iminyaka emibili umsebenzi angakawutholi. Kuyaphetha ke lokho. Ayikho right. Cela ukuthi thina sinyanga sisebenzisana. Nginako ngingamrobhi umuntu. Umuntu mabuka ngoba manje sekakhishwa ama video. Uyasibukela noma ubani umuntu. Abone isimo somuntu ukuthi lo muntu angangisiza. Mafika lapho angasakwazi ukusizakala. Lento ayikho right bafowethu. Ngicela ukuthi yonke into ibe right maqondana nokuthi size abantu labahluphekile. Ukukhuluma kwami mina Dr. Buwe Mhlanga ngicela nonke abalaleli amakhaya, ngicela nonke South Africa. Ngicela nonke amazwe ngaphandle nabalaleli emakhaya. South Africa yonke. Abantu ngiyabathanda kubasiza. Ngibasiza ngendlela yokuthi nabo bakwazi ukuphumelela. Ziningi ipoko zigcwele emizini yabantu. Ipoko lezo zifuna thina boqhwepheshe. Ipoko lezo zifuna thina bomhlanga boqhwepheshe. Uthi sikwazi ukubaxoxela ipoko sibahlukumezayo emizini yabo. Sikwazi ukuxoxa lento yenza ukuthi ithathe imali ezandleni zabo. Bakwazi umuntu aphumelele ngendlela le uzoyithemba naye aphinda ayithenge nenyanga yakhe. Ngoba ngikhuluma mina Mhlanga bakhona bathembe mina. Ibangithemba ibangitshela bayangifonela. Lokho kuyangijabulisa nami Dr. Buwe Mhlanga. Ukuthi abantu ngoba ngibasiza kanje bayayibona impumela. Kungabi into yokuthi usiza umuntu impumela ingekho. Iloko ke ngikhulumela kakhulu ngomaqondano nalaba bathatha iThombi zethu. Same mina Mhlanga. Basifaka phambili babhala inamba zabo. Zokuthi bona bayenza imali yamagarabisi kuwa phezulu. Bayenza imali yamasalamisi. Bathi faka imali
mina ngizokwenzela imali imali yakho yaqila wena mawubona sithombe sami siphambili uzothi uDr Buwe lo seke bayihlisa mina sithunzi sami lento South Africa ayenziwa kufanele umuntu umlaphe ngokweqiniso ngoba umuntu ezamuzuni wakamhlanga abaningi baphuma nempumela yabo mangisho Dr Buwe Mhlanga mina ukuthi ngiyawubethela muzo womuntu angubetheli ngokudlala ngoba ngiyamazi ukuthi usuke emuzini wakhe uhluphekile uhlungu inhliziyo yakhe ngokubona abathakathi bayamthathela ifa lakhe bayamthathela abathakathi ubusuku nokudla kuhlala endlini uyahola mali umuntu athenga into encane buka mali esandleni iphelile angayazi ukuthi mali yapi izolo bengihola angisina lutho nokokhokela ikweleti itolo imali ayisekho maybe bengithathe TV ukuthi ngifuna ukubukela esitolo angisakwazi nokuyikhokhela kodwa ndihole bo 20,000 noma ngihole bo 30,000 emunye avele kwenzeke kuyena avela phuze utshwala kungabonakala ukuthi lo utshwala uphuziswa yini uphuza utshwala uphuziswa ngokuthi batha uthakathiwe lo muntu utshwala akasakwazi ukuyima kuphuza esipoko suyamngamela phambili ukuthi wena thatha imali yakho yonke uqedele utshwala futhi angayiphuzedwa le mali uphuza nabanye banganamali uyabathengela bathi uyiboys akuyena okwenzayo lokho ilento isemzimbeni wakhe yamthuma emthuma ukuthi yaphuza utshwala angayimi aphuze wayo aphuza namuhla aphuza kusasa aphuza namuhla aphuza uyayibona into enjalo uthakathi ke lo uthi uyayibuka ndoda muzi wayo ayakhi ifuna kwenzani akwakheki ufuna kwenza lokho ufuna kukwenza akwakheki yini ukuthi uthakathiwe lo muntu lokho kudinga thina bomhlanga boqhwepheshe thina siyaziyo khipha muthi emzimbeni wakhe skipha yini esipoko mantinda litokoloshi iskova yini inyoka ithunzi libi salami skipha kona lokho thina bomhlanga ngitshela nina nonke South Africa uDr Buwe Mhlanga okhulumayo kakhulu into bengifuna ukuthi ngikhulume ngayo ndikhuluma ngespecially saka 16 17 December ngoba especially ngasenza umnyaka waphela ngo11 December nyaka udlule manje ke ngathi no ngoba ngasenza ngoDecember manje kufanele ngibayenzele ngoba phela kunabantu bangana mali enkulu labantu banamali encane bona botholaphi nabo kufuneka bathole impande ya Dr Buwe Mhlanga le mpande yempilo le mpande yemali le mpande yokuthi ngihlale kahle leyo mpande yokuthi ingane zami ziphile kahle nomndeni wami leyo mpande yokwenzela kufikela muzini wakho abathakathi laba ngena usuku nemini babuye bagcekeze lapho badlula usuku ikhova ziyakala toriyo zikhalela muzini wakho ezinje ziyakhongota abathakathi bona bathi hayi ngifuna kumlaya lo ngeke awakhe emuzini wakho endoda izamile ekuthenga site ithi yakha kwakheki endoda izamile ukuthi nayo ifuna kuvula business ebusiness aliyenzi lutho akwenzeki lokho kubi ke eSouth Africa ngoba ngumtshela mina ngoDr Buwe Mhlanga qhwepheshe ngilapha ngokweqiniso ngoba ngikhuluma mina Dr Buwe ngoba ngimwazisa ngendaba especial sami sa 16 17 December sokuthi wonke umuntu eze ka Dr Buwe Mhlanga akwazi ukusizakala laba bafuna umsebenzi laba banamathenda banamabhizinisi laba hlele ehlalweni laba bazondwayo laba banazitha laba banganazo inhlanhla ngiyakwazi ukuyenzela lokho ukwazi ukuvuleleka inhlanhla zakho noma business yakho ukhuphuke ube nemali ukuhlale kahle emzini wakho ukhuluma Dr Buwe Mhlanga njengamanje especially amadoda 6,500 u500
uyawufaka ekadini maso ufika kumina ufika no 5 ufika no 6000 no bodlela lo whisky no bodlela lo wayini ibovu lama yamakhosazana 500 yasentabeni uyoqina uqinela abathakathi uqinela zitha uqinela kuyonke into u200 6 wamaqanda 30 wamaqanda 6 wamakhandlela mhlophe kilimoro yakho 500 gram umechisi reza yakho u250 wesigabo nilalele kahle u250 wesigabo uDr Buwe ngiphinde amadoda 6500 u500 ukubamba ndawo uphinde mawuza kumina ufika no 6000 uphinde ukhiphe 500 yasentabeni uyoqina khwima kwambili uqinisisa uphinde 200 ukhombo yakho yamaqanda 250 wesigavo samakhosi 150 wohlweza makholi lawa ma 5 rand 150 leyo yohlweza yamakhosizana yothongo leli ngilishoyo mina Dr Buwe Mhlanga ngikhuluma ku TV yami Dr Buwe Mhlanga TV wosifazana wosifazana 5500 ufaka kuphi ku account uphinde uphathe 200 yokhombo yakho 250 yosigaba na ufuna ukuqina na usifazana 500 yase Ntabeni uyoqina uqinisisa ma una business lakho vela fanele uqine ngoba abathakathi bagcwele laba geza kuphela kudenzela inhlanhla zabo zivuleke wakwazi ukwenza yonke into bayifunayo nabo bacela umsebenzi bawuthola 3005 u5 uyasenda kubamba ndawo ikhombo yakho u200 mawuthi uyantabeni laba intabeni ke baka 3000 bayagezwa banikwe imithi yabo yokuvulela inhlanhla zabo into bozoyiphatha i200 usigaba laba ka 3000 labo bayagezwa bayagaba bayaqhuma bayamfuleni bogezwa kuqala wonke umuntu uzoya emfuleni kuqala yiko ke kufanele nifike kuseni ukuthi sizokwazi qhubeka nani ngoba soqhubeka ngempela muhla ka16 no 17 December ngitshela nonke abalaleli South Africa sibuye ngumnike inamba zame 079 9 11 32 42 ngiphinde leyo nombolo 079 9 11 32 ngiphinde 079 9 11 32 42 ngiyakhuluma nani yesibili number 065 674 86 46 yebo baba ninjani kodwa siyaphila uDr Buwe lokhulumayo ubaba mangazinga ulithola kuphi baba ngisestenga kwadukuza KZN la ngikhona estenga yebo mawusuke uthele impopo noma usuka lapho uya Durban ufika Durban uya kunama taxi uzowathola eDurban ezastenga uzohamba 45 minutes Stenga mawufika Stenga uyangifonela
Okay. Ukhuluma uyangibukela? Oh. Thatha amafoni akho. Okay, ngoba manje ngikhuluma ku live manje bengicanga ukuthi ungibonile. Bengithe bengithe ngathatha amafoni akho. Okay, sure ngiyabonga. Yeah, ngitshela nonke abalaleli South Africa kule special lesi ngisiyenzayo. Uyothola sigubhu. Hambile gesi. Ngizwamile. Hawu gesi wami. Wahambile gesi. Okay.